ada sebuah riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timur ngon barat di sebuah tempat menokalitra. Nasi dro anak di mosi atat, lam jejit saat tuangon poma di tanyong bang mak kaya jino epat hayno epat dilon rindu itu kena kewerupa nyoman tang hudep meopat alamat ulan jak seutot awat raya nyoka meninggai mepat kejirat ijirat ulon jak siat lon baca doa hudep di poma oetan le ayah linjak tueng upa lun bibugata kanasib tanyoy kundag bak Allah adak di susah tetap lon sabar seot le poma sabar nguntaba duduk bahagia. Talakei doa kanibak Allah ube musibah belit roh teka asa beaman bekli roi darah suramo Mekah bukung agama suramo Mekah bukung